Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Titawa Tetofa, enquêtrice de l'Institut Louis Malardé, au sujet de l'enquête de santé publique sur les facteurs de risque des maladies chroniques en Polynésie, en Réau-Tahiti. Yorana o Titawa toiwa e titrutro no te Louis Malardé e te hapurora no te whaitera e te oire no puna uia te hamatani mato i roto te oire e no te whaite atu te hui ratira e mahanere e ono horu mape utua whare e hutihi a mei no te hare atu i titrutro i roto te rato utua whare. Ia i te me rato e ere te tāni i te wahine atoa i te whaito matahiti e ahuru mawau e tēro atu i te ono ahuru maiwa matahiti. Tēnia e te mau upu pro e te mei o mahachota, mei poria i te mei mawhatu. Ia i te me rato i te tamato mau anira, tēnia e o ia ta rato mau mātaura i amura te maa, ta rato mau pape e inu nei e pupuia ane rato i te awa e inu ane rato i toa i te awa, traia. Te anine i voi a rato, ia whare me te mei te mu titro rai no Louis Malardé, ia tono atu i roto rato utua whare, ia pahono atu i tamato i titro ra, e ie hamoehia, ta amu tauto ma uri, ia i te me oto, me riari atoa, maruru.